раз, а два, а раз, два, три. No more фиром anymore. Абе, даш, мистер Енивон. Место мозок силикон, а на власт NGO. Упс. Дай, човече, усред проба ни улеташ, усред платформа ни се опикваш. Човече, ние сме сериозен бенд за сериозни уши. NGO, човече. Скратено Entertainment Jackass Organization. Демократуризам. Ние оде име спашаваме, он штегер ми брца, бе. И како бе после да не вземеш бричу рука и да не си пресечеш аристократско-интелектуална вена? О, платформаши, NGO секташи, со досадите ваши, не тупете, не више жити све.